Kaon naman. Kamansi. Kaon mo? Eh. Dami kayo. Biasa na mo adobong isda. Saka lami ani cook baka. Lami ay. Lasa naman. Ang sakay binipid sa ani. Bisig makatambal ni. Tanan biya makaon nanay tambal. Bisig makatambal ni almoranas. Ay una ay murag almoranas ni. Masin makayo ni almoranas ning kuana de. Tanan makakuan ron kuan sa kalibunan makaon. Ano naman, herbal naman. So kani basig herbal po nino. Kamansi, tambal sa almoranas. Yeah. Ba't sa iklami ba ni Paris Cook eh? Ay. Sa hindi kumakain ito, maglaway-laway na lang kayo. Ano nga?